E ngā hau whakairo maunga e ngā awa tārai whenua, nau maira ki te Ao Māori. Tuatahi ake tokorua atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā, ko tahi kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e whārau e whitu te kau mārua te tōpūtanga tūroro. Toko iwa ngā tūroro kairo hohi pera ko tahi kai te wāhanga whao mōmō. Ko tahi mano e ruarau te kau mā whā ngā tāngata kua whakamaui ake i te mate. Ka mutu e 1 ōrau ngā uri Māori e 5 ōrau ngā uri Pasifika kua pāngia. E 2 mano ko tahi rau e whā te kau mā ono ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Nā ki kaupapa kē atu i nai, nei ka tū tonu te rāhui awa, roto hoki a te pā o Waitaha nui ki Taupō, he whakatau e matekiri ai ngā kaihi ika Pākehā. Hai kōrero i te take nei kia tahuri atu ki tā tātou karere ara kia Kereama Rights. Kereama, nā te ahai tū ai ngā pihi o ngā kaihi ika nei? Wikitoria, ko te awa o Waitaha nui tētahi o ngā awa hītarau te rongonui o Aotearoa. Tōna tikanga e mui ana e ngā kaihi ika o Taupō Otira, e ngā kaihi ika puta noa i te motu. Engari nā runga i te enei rāhui ko whakaungia e ngāti tū te mōhuta ki runga i tō rātou. Hapori katoa e hara i te mea ko te awa anake i tū ai ngā pihi o enei kaipupuri raihana. E uana te rāhui ki Waitaha nui, he ārai atu i ngā rāwaho. It's not about fishing, so to speak, it's about protecting our bubble. Ngāti Tūtamahuta need to be congratulated for standing up and actually doing something to protect the village. Nō mua i te taumata tua whā te rāhui nei, ka whakaungia e ngāti tū te mohuta. No hunting, no fishing, no swimming, no biking, no walking, but mainly no social gathering. Āha koa te hekenga ki te taumata tuatoru, ka re kauerere ke ake, nā runga i te māharahara nui ki te urutā korona. It's a predominantly Māori population, and they're all our mokopuna, our nenes, our koros, ourselves. E mea ana ngā tikanga te kāwanatanga, e whakaetia ana te hi ika i tātahi, i raro i te taumata tuatoru, me te minamina o ngā kaihi o tēnei rohe ki tēnei awa rongonui, engari e mea ana te hapu kaua ki konei. We're encouraging non-residents to travel straight through. There's no reason for you to stop if you don't need to be here, and that's our main focus. Not about who can and can't fish at this time. Me te tū o ngā pihi o etahi. Yes, there are some unhappy anglers. There are always those that think they've got the right to do things. They just think that we just shut it down for us, but it's not like that at all. I karawhiua etahi kupu kaikiri, etahi kupu whakahea no hoki ki runga o pukamata, he pōhehe no rātau e aukati hia ana ngā kaihi Pākehā nahe. Some people see this as a racist move. I don't. Taupō's a redneck town. It always has been. Is this a Māori versus Pākehā thing? Never. It's about keeping our whakapapa safe. Aha koa ngā tini whakahe a etahi kaihi ika, e tautoko hia ana tēnei rāhui e te papa atawhai me te krapuhi ika o Taupō. Hei tā te pirimia ko te mea nui e mahi tahi ana te iwi ki ngā mana o te rohe. There I would ask iwi to work alongside DOC, those administering the licensing and police to make sure that we're not impeding what are legal access rights and that we have given permission for. Outsiders do come here, what happens? First question is they asked if they're a resident. If they're a non-resident, then we just move them straight on. O te ake kā tonu te rāhui, ke heke rawa te taumata ohiti ki te taumata tuatahi. Wikitoria, me puta iau te kōrero e hara i te mea ko ngā kaihi ika, ko ngā kaipupuri raihana katoa, ko te nuinga e tautoko ana i tēnei rāhui, engari kōrero au ki etahi kaipupuri raihana i te rānei, hei tā rāua, ko te tukituki tēnei o te ture o te motu, me ngā tikanga Māori hoi anō e mea nā ngāti tū te mohuta, haereki wahi ke hi ikai e ngā tai o hiahia. Wikitoria. Kereama Rights, tēnā koe i nā whakamāramatanga. Ki te tai tokerau i nai, nei ko te tumu whakarae o Korowai Trust, ko Houghton tērā, ko noho tahi ki ngā whānau whakaraera i ngā whare ohotata. Hei tāna nā tēnei whea ko kua mārama katoa ki āia, ngā taumahatanga karongo te hunga kai ngakore. Hei matapaki ake i tēnei kaupapa kia tahuri atu ki a Rukuwai Tipene Ellen, i kōrero ki a Riki i kai tāia i te rangi nei Rukuwai, he hara wetahi o aua taumahatanga rā. Ai tēnā koe Wikitoria, ko tētahi o ngā kōrero i puti a Ricky Houghton,
Tori te kaupai heneti o ngā kainoho I tērā wāhi noho ana. E tikana kia kaua e noho I reira. I te mea, ko te mea kē, he māwiwi o rātou, he mamaitanga o rātou. Nā reira, ko te tikanga kē, me whai wāhi atu te kāwanatanga ki te āwhina I tēnei momo tangata. Nā tēnā, ko timata ia tana āki atu I te kāwanatanga kia nui ake, kaimatu kia tika ake. Te tahua pūtea ka hoatu ki ngā kāinga pāpori pēnei I tāna I kai tāiara. Taumata tua whaherenga nui e rangi ara no ngā tatau I whakapuaretia. And I had an opportunity to speak to them in a way that just was not possible any other way. And I learnt so much about their struggle. I learnt the true meaning of what homelessness was. In my situation, I'm on e-bail, and I came straight from prison to here. I walked in this place 8 weeks ago, homeless, my kids taken off me. I was pretty much heading nowhere. Hakua iti he koroa I whakatakoto huarahi anō ki mua I a rātou ki te ora. They've helped me on my journey, and I can see the future. It's looking brighter and brighter each day. Just a big fat thank you. Thank of Ricky for what he has done and what he's doing for all of us here. Ko te hunga noho I whiwhi kai hononga ipurangi tohu tia ki pūtea wharenoki, tai atu ki te kotahi mano tāra mo te hoko huaora. A weight come off my shoulder, a direction that I've got to go to get my kids, my life back on track to where it should be, an opportunity to own my own home for my babies. E mihi ana e Houghton ki ngā mahi patu I te mate krona, he oe āki ana I te kāwanatanga kia whakarahi ngea ake te tautoko ki ngā take whare I te motu e he haere ana. Māori would be able to break free of the shackles of state housing dependence. Nobody wants to be shackled to the state. Nobody wants to be freed more than the families that we have living with us. Kei te whakarite kaipapa pakihi a Houghton hei tuku ki te kāwanatanga me te tono kia nui ake ai te pūtea haumi I ngā take whare pāpori I te taitoke rau. Ruku ai Tipene Allen, te Ao Māori. I te rangi tuatahi o te taumata o hiti tuatoru, e hiake nei ngā tāngata I whakarārangi ake mō ā rātou tino kai. Ara wētahi tūte I tohu I ngā waka, he oe mō ētahi kai whakahaere toa, I raru ā rātou hangarau ipurangi, nā te nuirawa o ngā tono. I oho moata tēnei hunga ki te rārangi mō ā rātou tino kai. We have gone to 3 different McDonald's and we've been waiting for like, I don't know, half an hour. French fries and burgers. Burger, nuggets, chips and a drink. Kua hipa te waru haura e haere tonu ana ngā rārangi waka. Yeah, it's been like this for about 2.5 hours now. Got here at 5:30 this morning to set up and it was relatively quite quiet, but come 11:30 everything hit the fan. I've only just come out. They've got my coffee and come to have a look and it's crazy. Heoi, e hara ngā rārangi waka I te raru nui mo te nuinga, ko ngā hokonga ipurangi ki. There was that many orders that came through once and it shut down, just crashed down. Ko Toby's Seafood I te tonga o Tāmaki Makaurau, he whare kai motuhake mo ngā whānau Māori Pasifika anō hoki. A few customers that had been here since 12:30 or 1 o'clock and they were still here at 4 o'clock waiting for the order. I eke ngā mahi ki taumata ke atu mā enei Pākihi I tēnei te rangi tuatahi o te taumata o hiti tuatoru. E mata paitia ana ka pēnei rawa mo te roanga o tēnei wiki. Regan Paranihi, te Ao Māori.